بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Salta masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Damit kayan habunga sin pag-iman. Papasinguran ka tu taniyo sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-amal si mga sila bariman usog, iwan bariman babae. Sabab, in amal nila katantan, fardu iwan sin sunnat, iwan sin sabarang marayaw iamalan nila, kaya dawhat nila simparuntungan dunya, ibang paruntungan adlaw akhirat. Nadawhat nila man imbihad turagbos. Karidaan sila sintuhan hakabuhi nila, awla karidaan sila sinallahu ta'ala adlaw kan na kanya.
Mga anak po hatiranan, in pangadjian gana piatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hasuratul hajj. Ayat hikahang po tagupat. Di ayat ini biyayta sinallahu ta'ala ka ummat haulihan. In kakuyakan nila. Kakuyakan nila hadunya, iban kakuyakan nila adlaw kana-kana. Taingukan taniyo mga anak po. In kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha. Kabunal-bunal tuud. In maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Siya magbabaya-baya. Fa'alun lima yurid. Siya magbabaya-baya sing kabayaan niya. Pagka siya magbabaya-baya sing kabayaan niya, in mga bariman usog, ibang bariman babae, iyarad nila, in kabayaan sintuhan nila, wala sila miyarad hakabayaan nila, sabab tiyanto nila, in pangarad nila hakabayaan sintuhan, amwad to ini karida, amwad to ini kaulong kanila, in Allahu subhanahu wa ta'ala, hakabuhi aula hadlaw kana-kana. Ija arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Bihad tuwing kakawasahan sinallahu ta'ala. Ri magkagunahan pa niya. Ri magkagunahan uno-uno. Kalam niya sadya mamayta. In uno-uno kabayaan niya maawon. Unim biyayta niya ri katutan niya. Yudukhilul lazina amanu. Tuhan tanyo Rabbul Alamin, siya ay magbabaya-baya, di kita niyo makapagbaya. Na uning kabayaan niya rin di, pasurun niya. In mga sila bariman usog, iban bariman babae. Mga anak po, magkakunahan kita niyo, makalamod habar iman usog, iban bariman babae, ang pakita niyo makadawhat, sin pagpasud makalamod hakabayaan sinallahu ta'ala. Sabab mataud mano siya maba sumud, sa di sila makasud. Alladzina amanu amoy mga sila. Way pagsaksak, way paghawal-hawal, simpangatayan nila. Kauhaan tagupat ka dyan, nangarap sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natutugi mambati, hakalam maiwa nakaskasay. Amo yan Tuhan impia kusog nila. Damit kaya namasa na to ini, amo ini kagunahan na to pakusugon. Uno pentapin niya, wa amilu salihat. Piyag ang gautaan nila. Inhinang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun inhinang kabayaan nila, wala nila na iagad, istap nila na, musmus nila na, sarawa impialantop nila, amanu wa amilu salihat. Hinang kabayaan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita yadto. Sabab palman sinallahu ta'ala.
ayat kaibanan, ingkatan himinang sing kabayaan sin Tuhan, darajat, walikullin darajatun mimma amilu. In tiap-tiap naghinang, paman sin Allah Ta'ala, dihilan namo sila darajat. Tuwaning sundalo bang mapromote, habuk buhit sadya, maranaw, amindan pa kanila tung tuusok ba to, butangan pandikatantan. Baita, na-promote ako lang ng karuhi. Timingod na yung kaibanan. Bangkaw kuwan sinbihad turagbus. Naangkat darajat mo. Tao in nag-angkat darajat mo. Magkaway rayad to. Magkapasaw rayad to. Ang waktu madimot pa ka. Sarawa in darajat hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuyag. Iman maka dihil kay mo bulan siyang. Asal-asal da kau matuyo. Hahinang marayaw. Magdudubol in tuyo mo. Hakabayaan sin Allah ta'ala. In kabayaan mo way na iagad mo. Walikullin darajatun mimma amilu. In darajat sin amanu wa amilu salihat harap pataas. Ya'nu wa la yu'la alay. Sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam, harap niya pataas, way makahawid ka niya. Sabab in nag-angkat sin darajat niya, Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sadya sindua amanu wa amilu salihat. Darahan na to mga tuwanin hinang na to bang dimagbut daharwayan. In darajat pahinang marayaw harap pataas, hisin nag-angkat kaniya, hisin nag-promote kaniya, Allah subhanahu wa ta'ala may ta siya na-promote sabab sin amanu wa amilu salihat. In lawan niya, in sumulang hadto, darajat daysab sa harap pababa. In naghinang marayaw, darajat nila harap pataas, in naghinang pamangi, darajat nila harap pababa. Kanyo mga anak po. Na. Unoy niya nughara kanila sintuhan hadlaw kana. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Papagpiun siya sintuhan sinsulga 8 taon. Dahil mga papiun sinsulga 8 taon babae. Ihisim babae yan. Babae nag-amano, iwan nag-amal pamarayan. Uno yung ganap niya, aun suratan niya. Hautog na hinang niya suratan niya, uniyagad na yung kabayaan sintuhan, papiun siya sulga. Ilagbo si darajat. Papiun siya. Tanyo yan mga anak po. Na, wala miya ka darajat yan to, bukon siya impapiun siya magpi. Naunin piun niya sulga, bukon. Papiun siya sin apinal ka jahannam. Ayan mga tuwan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Papiun siya.
mga papiun babae. Namanta siya nakapi sabab sin usog ganarul. Sabab sin usog ganarul siya patuhan. Wala niya lupasin nikmat pabaran niya. Wala na riya lupas in nikmat panyawalihan niya. Taniyo yan mga tuhan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yung paghulaan niya yung sulga, kakukuyagan katan. Nag-practice na ito na ginang biyaon. Inhaygad simbahin niya galdin. Inhaygad simbahin niya tubig. Inakid niya galdin. Inataas niya tubig. Hangkapitura. Tilaw-tilaw na yung tubig. Siyanam na yung tubig. Tilaw-tilaw na yung tubig. Yaon na yung hilam mangutkot, lumamma sila kata. Ang paintiyata kama sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Yuhallawna fiha min asawira min jahabin wa lu'lu'aw wa libasuhum fiha harir. Katakamahan sila ba? Bay Bulawan, bay Intan, bay Kumala. Mayroon sana kababay di Bulawan. Mayroon sana kababay musa iwan Kumala. Nganda kuman, piyag nganta o babae siya. Tiyatakamahan sila pag-inom. Tiyatakamahan sila badyong. Saan yung mga tuwan? Inna Allah yaf'alu ma yurid. Inna Allah Ta'ala. Magbaya-baya siya sing kabayaan niya. Dahil nga sabab yadto, imbar iman usog, iwan bar iman babae, wala miutas dahil nga kabayaan sintuhan, tiyanto nila, amo yadto ni kasanyang nila, hakabuhi wa nakamatay, amo hindi sila mutas, hakabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Walikullin darajatun mimma amilu. Patupon sinallahu ta'ala hinang. Nawang niya iya kading kabayaan sintuhan. Tataas-taas darajat. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo. Hamasa na to ini sababing syaitan. Nakatipa si syaitan. Malamma yung mga manusia. Sakawa imbar iman. Talawon sila isa. Kaya nga sabab yan mga anak kapo. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpakuyag kato taniw hadis niya. Naimbiha untuan, yung kakuyakan sinta upatta. Lupunan niya inumbuyong kitaw niya makakuyag dito, maguyong isa-isa. Unim pakuyag kato tanyo sinabi, tengugan na to. Ingke mo yagda, bariman usog, ibang bariman babae. Imbukon bariman babae, ibang bukon bariman usog, way kiyukan. Uno yan yung kiyakuyakan sin bariman usog, kala sudarajat. Tuhinang. Bang nato inihinangon, darajat hakabuhi, darajat hakamatay. Na mabaya kita ni wandingi, ing kabuhi tanu ni sungun kamatay. Ampayari na kita ni wiyaitaan sinabi, abayta sinabi, in masa nato ini, mautul paj'ah. Patay pagbiglaan. Lamma biglaan. Ay, kahapon na nag-agad kami. Sa kaliyad to na hospital. Kahapon na nag-agad kami sa kaliyad to na diyan napakubol. Imbar iman usog, iwan bar iman babae. Impiyag sadyahan niya kamatay. Way siya nagsadya sing kabuhi.
Sabab, yari ra asal imbagit, yari ra asal katantan, sabab na sadya. Sa rawa impyag sadyahan niya, kauhaan tagupat kajam, wa tajawwadu fa inna khaira jadit taqwa. Lilingan niyo, in baran niyo, wang aundalutuon niyo pakamatay. Nasa kaling kaywanan, naglililing simbaran, lutuon tumulak, pakaniya hula. Tani mga tuwan? Na, unin tuyan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu darajat. Into iniwang mo hinahinang harap mo pataas. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Matantuod. In mga sila, nagmarayaw patuhan. Yakad nila yung kabayaan sintuhan. Yakad nila yung pagbaya sintuhan. Yakad nila yung pamarinta sintuhan. Wala sila kaya pamarintahan sin napso nila. Wala sila kaya pamarintahan sin syahwat nila. Wala da sila kaya pamarintahan ni iblis. Wala da sila kaya pamarintahan sin sabarang sin syaitan miyakad iblis. Kuno yan tuan, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umbul hambog. It'amut ta'am. Magpasaw kaw sin nikmat kabuhianan. May ta sabab kaya hatihan na to. Hapang Hindu sin Allah Ta'ala, mataw din barhajat. In siya yaon nakatuna minum kahawa, inyad tuway pa. Nabot na yung pangangaon, inyad tuway pa siguro niya makaon. Indarajat hinang, indarajat hiril kanya sintuhan, tiyo dahinang. Bang niya yadto na pakaon. It'amut ta'am, aong kanya darajat patuhan, aong kanya darajat at pagkahiniya. Likullin darajatin mimma amilu. Matawd na lupas. Aula masabiha, unyari kita niyo, ang po panagnaan sin bulan haji. Piabidda sin Allah Ta'ala yung panagnaan sin bulan ini. Dahing hakatan adlaw, dahing hakatan bulan. It'amut ta'am. Pagpasaw kaw sin pagkaon mo, pagmura kaw pagkaon, pangdihil kaw pagkaon. Matawd di makaw. Nakaupat na kaminong kahawa, sinmahin natin silaway pa. Nakatuna kaw piya restauranin sila misan ng kabulan, wala misan nakakadto. Ayan tuan. Na misan da kuman habulan ini. Apanagnaan simbulan ini. Ando, pala mura sila. Aula adlaw haylaya. Tumbay sila. Kadya mo ha sila sim pagkurban. Ayan mga anak kapo. Inyadtuwang nahinang sintao. Wala niya na nahinang adlaw-adlaw. Wala nila na nahinang hawi kaywanan bulan. Wala nila na nahinang kaywanan pituhan ni adlawan hinangatuan di. It'amut ta'am. Pasanyangon sintuan ni natay mo akabuhi. Pakuyagun sin Allah Ta'ala in jasad mo iwan sinyawalihan mo akabuhi. Lawi ing kuyag mo hadlaw ka na kana. Nawang tulit mabiyad, to nasususakaw. Nasususakaw manaykod, miumuwa kaw sin datungan mo.
Tapos makadahit, makaramag ilong singkubon. Ay, nulong sinta umuhi. Yadto yung kampong na kiukubol, duwang dupa in laong pa babaw. Yung biutangan ilaw halpo. Yadto, mga anak ka po inamu. Hikarwa, ifsha ussalam. Pataurain lapal mo assalam. Kasadahitra. Ay, ikaw magpitao. Basta siya Muslim. Pataurain lapal mo, assalamu alaikum warahmatullah. Diyaon, kapindahan na. Kapindahan na sin pagbihan. Kapindahan na sin pagbihan. Kininsalam niya, sa luway niyo nag-ulin lima, sa luway niyo nag-imring, wala na kamurimwa diwaahan kamu si malaikat. Uno indoa si malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, utuhan namu, ampuna sila, iwan utuhan namu, kaulungi sila, sa luway niyo nag-ulin lima. Nabukon na mag-ulin lima. Magpatanok lima. Gipit lima. Impangasubuhin siya, naghindo yan. Saan yung mga anak ko? Na. Ifsa ussalam. Pagsari na sintaubuhi, pagsari na adunya, pagsari na rahadlaw kana. Ay niyo pindahin karayawan. Nagdara siya katloan karayawan, pakapatan karayawan, inahantara na to sa jamagkahi, duwayng hindi nga Tuhan na to, duwayng hindi nga mga laikat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang madtunahinang, nagpakaon kaw, nagpajamu kaw, nagpanglabot kaw, yudilan mo in restaurant, yad tulong on dito, parahin yung madtuhambuk tarak. Atawa tunga tarak, paklan. Ingkuyag, sintay mangud na to barhajan. Hinsiyusin nakapakuyag. Pakuyagun siya sintuan nakabuhi, aula-aula hadlaw ka na. Hinsiyusin taon nakaparatong pagaunggang sin. Pagluluunan pagkauniwang pag-inom. Pataurun sinallahu ta'ala dijikini. Pataurun sinallahu ta'ala yung karayawan niya. Mausal niya paatulan sintuhan. Mausal niya pakaridaan sintuhan. Mausal niya pa pag-ulunghan tara simbuhi, iwan simyamata. Magkakunahan kita niyo mga anak. Ala man tarif wa man lam tarif. Patawrain salam. Kaya nga taming gulalan ni Iwanway, habang mayan siya Muslim. Tala. Makuyag kay min Tuhan. Makuyag kay min malaikat. Makuyag kay min ngadto sa bab, kaya tukbalan mo sa taud-taud. Karayawan, magkagunahan kaw, iwan siya, magkagunahan kami, magkagunahan kita niyo katantaan. Nabiyaw, himaw po, tiyo, imagsalam na kuman hang kabaro, ahalaw na salamon, tabi ang kapakayang kitaiwan nila, ang kapungot kitaiwan nila, ang kakumpani kitaniwan nila, iwan mag-agiad kitaniwan nila. Iningat sin syaitan, bangman silari karihilan, bangman silari karwaahan si malaikat.
Bang mangan sila ri makakadto pa darajat dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa bisyo si makahinangay ni wanaso niyan. Sambahayang kamu sindum iniwan ni walang simbahay natutug na. Uno yung sambahayang yan, sambahayang tahajud. Aula habulan haji ni. Pataw rin tahajud. Na, hisiyo-siyon tao si mambahayang. Sin sambahayang biyay tayo ni. Darajat. Sa taod darajat. Hiyanog hara kanya sintuhan. Sabab duwaruan nila iwan sintuhan. Way kato. Way kialamuran riya. Way kialamuran takabur. Way lamok niya. Direct. Hantara. Sinipon iwan tagipon. Insang bahayang niya tahadyo. Tanyo mga anak ka po. Na. Aon kisya sindua tao. Kiuya kanin Allah Ta'ala. Wiyata sinabi. Dua usog. Rajulani. Kama billayl. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'jabur ala rajulani. Sabunal tu din Allah Ta'ala na ajay barwa usugini. Kaywanan hadis yadhab. Nakakatawain Tuhan harayaw. Hakuyag niya. Hinang sindua usugini. Hinang sinuno. Hinang sindum. Hinang sinadlaw. Hinang sin hikatong kabahari na sindum. Isagdu at walisagdu. Na ajaib inallahu ta'ala. Masaraping kantil niya, masaraping paghagong niya, masaraping paggulgul niya, sinuan niya, sintuhod niya, sa nagpinda siya, pasarayaw-rayaw sarap. Uno yan, mag-alop in-ipon ni Wantagipon. Nagbati. Pagbati niya, kaya niya in pagluluunan niya tuwig pag-ailan. Palyatawadda. Kaya rayaw niya yung pag-ail niya. Bukong biya si pag-ail niya, unjabu-jabu. Payok sinuludo. Kaya rayaw niya yung pag-ail niya. Wailong damisan nakakita ka niya, antara niya sa Dewan Sintuhan niya. Nah, pag-uwos niya man nagayin, di mo siya, ang pasya si mambahan. Payusalli. Nakapamungin mga malaikat. Patuhan. Nakapamung, nakapagpalman intuhan pa malaikat. Nakapamungin malaikat tujuh patuhan. Inpalman sintuhan pa malaikat. Maja yuridu an yasilabi. Mga malaikat po. Uno ing kabayaan sinipon ko yan, dumatong kaniya. Uno indiraut sinipon ko yan, kabayaan niya. Amod timpangasubusin tuhan na malaikat. Patakulul malaika. Insasambakan si malaikat at pangasubukan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duwalaw niya yung kabayaan nila yan kayo.
Yarju mimma indaka ilal jannah. Iaangot nila yan lang ni. Kakuyakan nila yan. Amin yan kay mo. Amin biyayta mo sulga. Hikarwa lang niya. Kabayaan nila yan. Dahil kay mo. Amin makalayo sila. Makatangkis sila. Mimma yakapu min indik. Wayahjaru min. Mabaya sila. Kaputiktahan mo. Katampanan mo. Mapalihala mo. Dahil hamakamumula. Kanila sa lugay nila buhi. Tamo tuwa. Duwayad timbiyata si malaika. Tiniangot lang na tinduwayan. Sakaba doon. Amun duwayad to. Tulga. Iwan bang man sila makatangkis. Daing hangi yari hababaw singgumi. Fakala Allah Azza wa Jal. Ushidukum ya malaikat. Mga malaikat kulong niya. Pagsaksi ka mo. Fa inni kad a'taitu. Bunal tuod. Kad a'taitu ma yarju. Pagsaksi ka mo, hirihil ko kanila iangot nila. Hirihil ko kanila inpiangayo nila. Di kuno mga tuan. Hikarua. Ushidukum ya malaikat. Pagsaksi ka mo mga malaikat ko. Ingkatan piangayo nila paghali. Hamangi pagsaksi ka mo tayo sila. Amantu alayhim. Salamatun ko na sila. Pasanyangon ko na sila. Di na sila makakadto. Aon natampan nila. Aon nakuta nila. Pasurun ko na sila. Papamalihala kabayaan sintuhan nila. Mga anak ka po. Pagkakunahan kita nila. Ayaw na to langog-langogon yung pag-ibadat. Biyasin pag-ibadat si Masay ni. Suway kita niyo magmalila kabayaan sintuhan. Muhuton na tutun. Inkugdan magtag-ipon patuhan. Dauton na tutun. Kabayaan sin Allah Ta'ala hapag ibadat. Biyasin pag-ibadat. Biyayta. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Na murah-murahan mga anak ka po, miyawot na isin waktu, tugtog na rito. Bang mayan kita niyo. Mabiyak kanila, ma-apply na to yung ni'mat yan ughara. Pahikadawhat taniyo sim pag-ulong iwan pagkasilasa. Iwan madawhat taniyo. Inrida hikakuyag kato taniyo. Hikasalamat kato taniyo hakabuhi awla-awla hakamatay. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.